Nā, kua tata atua no te pire reo Māori ki tōna whakaturetanga no te pōnei i puta i te ihu o te pire i tana pānuitanga tuarua i te whare pāremata, me te aha mātaua pire e tūa i te poari hou o te mātāwai. Ko te mahi a te mātāwai he arahi i te rautaki whakarau ora reo i tō tātou reo kā meha nei puta noa i te motu, hei tā te pūrongo a Eruera Rerekura kei te tautoko o te katoa o te whare pāremata i te pire atu i te rōpū kotahi. Ahakoa i tīmata te hikoi i te tau 2014, kua ea te tūmanako ki te tiaki ki te whakatairanga a ki te whakarauara i te reo Māori. Koe nā te pūtake o te pire reo Māori i hipa i tana pānuitanga tuarua i te whare pāremata ina pōra. Hei tā te mineta whakawhanake Māori, kua roa te wā a kua nui ngā mahi kia eke ai te pire nei ki tana pānuitanga tuarua. Kua hari koe te mea kua roa takutari o tira te rōpū āwhina e whakakao mai ngā whakaro kamutu e hanga nei i tētahi pire e tikana mo tēnei wā. Ko te nuinga o te whare pāremata i whakai mai te pire, ara ko tahi rau mā iwa, engari, awari ake mo te rōpū o Aotearoa tuatahi. Hioi kaori a pēni henare i te ohorere. I ngā tau waru te kau i te pire Māori tuatahi, i pānui au i ngā kōrero, ni ngā totohe o te whare. I taua wā tonu, ko wini tana tetahi o ngā, e harei te kai whakahe, engari ka wero tika i te pire. Ka tautoko i te kaupapa, engari ka wero i ngā kiko o te pire. Nō reira, ka mihi atu ki te tū o Aotearoa tuatahi. Hei tāna anō, ko tētahi a wangawanga o te pire, i māhui mai tētahi kōrero whakapāha kia tukuna atu e te kāwanatanga mo tō rātou takahi te mana o te reo Māori i ngā wā ōmua. Hea te take rawa te minita tukuna atu tētahi wahanga whakapāha ne, ki tērā kōrero o tōku matua Dover Samuels me te tini. Ko te tatari tonu te iwi Māori mo te whakapāha mai te tāhuhu o te mātauranga e pāna ki te reo Māori. I whai tautoko te pire, mai etahi mema o Nahinara, pera ia John Naylor. And I have no doubt that actually my mokos, my grandchildren will grow up to be bilingual because that's important to their father and actually it's going to be important to their mother and it's going to be important to me. Hei tā te ururo Flavel, me tautoko a Nahinara i te pire ka tika. Hei tāna anō, ko tīmata kē ngā iwi a ngai Māori hoki, huri no te motu, ki te whiriwhiri i ngā mema mo te mātāwai. Eruera Rerekura, Te Karere.